Manastir Studenica, kao jedan od najlepših srpskih i svetskih manastira, u svojoj blizini ponosno čuva još jedno blago. Na 7 km od manastira, idući uz reku Studenicu, putem za Ivanjicu, dolazi se do table koja označava mesto gde se skreće u šumu ka stazi koja vodi na najčudnije boravište koje pripada manastiru Studenici. Prebivalište kraljevskog sina, Nemanjina kula, poznatija kao isposnica Svetog Save. Dobrodošli na put ka Savinoj kući tišine. Evo divne pesme o Svetome Savi, koga srpski narod kao sveca slavi. On je bio dete jednoga vladara, ime mu je Rastko, sin srpskoga cara. Staza koju je pre skoro 1000 godina, po povratku sa Hilandara, na obroncima planine Rodočalo, utabao srpski princ, monah, iguman manastira Studenice, književnik, diplomata rođen kao Rastko Nemanjić, najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, brat kraljeva Vukana i Stefana prvovenčanog i prvi arhijepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve, Sveti Sava. Monasi, meštani i posetioci i sada, kao i pre 8 vekova, sa strahopoštovanjem pešače ovom uskom stazom koja 3,5 km vodi kroz neobično gustu i lepu šumu, gde je drveće pošteđeno sekire i kako u knjizi Život Svetog Save piše vladika Nikolaj Velimirović, gde bi bilo prokletstvo jesti meso. Od vremena kada je njom hodao Sveti Sava, ovaj teški put se gotovo nije promenio ni do danas. Zbog toga sa poštovanjem prelazim svaku stopu, penjući se kroz ovu divnu jelovu i hrastovu šumu uz huk reke Studenica koja u podnožju ove planine neumorno vekovima teče. Pa da mi sačuva moja sva 3 sina. Nakon nešto više od pola sata pešačenja, kroz gustu šumu nazire se donja isposnica Svetog Save, koja predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Iako ne postoje pisani izvori koji bi potvrdili narodno verovanje da je i ovo zadužbina Svetog Save, na starinu ovog kultnog mesta možda bi ukazivalo postojanje spratne konstrukcije, pri čemu je podrumska prostorija korišćena kao kostorica, što je slučaj i sa Savinom isposnicom u Kareji. Donja studenička isposnica je skromnih dimenzija i pravugaone osnove. Početkom 17. veka ovaj hram je doživeo svoju prvu obnovu, a 1815. godine isposnica je ponovo obnovljena. Verovatno je tada nastao konak prislonjen uz severni zid hrama, tako da čini sa njim neodvojivu celinu. Uz samu donju isposnicu nalazi se izvor hladne, bistre i prelepe vode, poznatiji kao česma Svetog Save. Od vremena Nemanjića do danas, ovaj put iznad provalije predstavlja veliki izazov i motiv da se dođe do mesta tihovanja i najvećih asketskih podviga. Svaki korak napravljen ovom stazom nosi misao sa sobom. Misao koju je tako lepo primetio i već pomenuti vladika Nikolaj Velimirović. Kako je jedan kraljevski sin izabrao tako strašnu liticu i nepristupačan predeo za svoje prebivalište radije nego dvorski život. Nemanja se trudi kupi milostinju, monasi govori. Sveti Sava je ovom stazom pešačio ne samo dok je bio monah i starešina manastira, već i kasnije kada je bio arhijepiskop. Na nekim mestima staza nije šira od pola metra, a sa strane je strahovita provalija i strmina pokrivena pločama stena, kao da su ih neki giganti razbacali igrajući se sa njima i ređajući ih jedne na druge. Nego crnu rizu ti ćeš oblačiti.
Na sve ovo Rastko pristaje i reče, ide mojoj majci. Nakon skoro sati popešačenja, verska obeležja ostavljena u stazu, ikonice i emajlije, ali i uži proplanak u polukrugu označavaju blizinu gornje isposnice i kraj ovog hodočašća. Toga sina više poljubiti, ništa i ne sluti mladog Rastka mati. I da, izlaskom iz guste šume, pravo iskušenje tek nastaje. Strahota ambisa i nezemaljska lepota pejzaža Studeničke doline između Radočela i Čemerna su jasan znak zašto je Sveti Sava, u kome su se sretali istok i zapad, naklonjen dubokom razmišljanju kao istočnjak, a energičan u akciji kao zapadnjak, odlučio da baš na ovom mestu sagradi isposnicu ne samo za potrebe tihovanja i duhovnog odmora, već i kao centar srpske književnosti i prepisivačke škole. Dovede, nigde nema našeg milog sina i nastade vriska među njima svima. I Vukana zove i Stefana svoga. Dobrodošli u gornju isposnicu Svetog Save. Tražte svoga brata, deco moja mila. Kao lastino gnezdo, prilepljeno za stenu, na glatkoj litici stoji konstrukcija od kamena i hrastovih greda, a sama isposnica predstavlja jedan od najzanimljivijih pećinsko-manastirskih kompleksa u Srbiji. Šta je Sveti Sava ovdje doživljavao, samo je Bogu i njemu poznato, a posle njega, kroz nepunih 8 vekova, gornja isposnica je bila veliko duhovno svetilište. Bilo je vremena kada u njoj nije bilo monaha, ali nikada nije bilo vremena da je uska staza kojom smo došli zarasla korovom. U neposrednoj blizini isposnice nalazi se crkvica, posvećena svetom velikomučeniku Georgiju, koji je također podigao Sveti Sava. Veoma je dobro očuvana. Duhovni magnet ove isposnice privukao je mnoge podvižnike kroz vekove. Među njima je bio i posljednji shieromonah Gavrilo. 43 godine je on u ovoj isposnici duhovno goreo kao sveća. Na kraju je i telesno u njoj sagoreo, unapređujući i čuvajući ovo svetilište. Kada je došao u gornju isposnicu, osim spoljnih zidova, koje je podigao Sveti Sava, iznutra je bila velika pećina. Tokom 43 godine boravka ovdje, otac Gavrilo je radio na dogradnji Savine isposnice. Nadogradio je 4. sprat. Izgradio je unutrašnje konstrukcije na 4 nivoa. Napravio je most radi prelaza i ulaza u isposnicu. Ispod jedne stene izgradio je sebi grobnicu. Sve što je radio bilo je stručno, solidno i prvoklasno. Sveti Sava je zanemarivao svoje telo da bi duh gospodario nad njim. On je svom telu uskraćivao gotovo sve što mu je prirodno bilo potrebno. Duhovni rezervoar je morao biti obnovljen, a isposnica mu je najbolje služila za obnovu duhovne snage. On je bio suviše dugo i mnogo u narodu, putujući, propovedajući, slušajući, popravljajući, radeći, zidajući mnogo sa narodom i prirodom. Potreban mu je bio direktan i neuznemiravan dodir sa Bogom, dodir njegovog duha sa Božijim duhom. Svaki ljubavnik voli samoću. Savina ljubav za Hrista terala ga je u samoću. U vreme Svetog Save, ova isposnica je predstavljala centar srpske književnosti. Ovdje su nastala kapitalna srednjovekovna književna dela, kao što su Studenački tipik i žitije Svetog Simeona. A prema predanju, Sveti Sava je baš na ovom mestu uspostavio i prepisivačku školu. Posle izvesnog vremena provedenog u kući tišina, Sava se preporođen, kao i obično, vraća u Studenicu, da obraduje i učvrsti celokupno bratstvo svojim prisustvom. Tada je ponovo polazio na svoja uobičajena putovanja po celoj zemlji, da kao i ranije propoveda, uči, zida i radi među Srbima. Tako je Sava, on zaštitnik svima,
molitvom pomaže on svojim Srbima. Svetitelju Savo, počuj naše glase i moli Gospoda da on Srbe spase.